specijalno pripremljeno za Sabor, Kosmet u Srbiji, u Domu sindikata 17. novembra 2012. godine. Emitovano iz centra sveta, tema Gana, Zapadna Afrika, ka sva 4 ugla sveta gde god Srbi prebivaju. Propoved, govor i molitva. Duhovnog i političkog ideologa, mističnog teologa sa proročnim darom, zaštitnika ljudskih prava i mirotvorca. Anđeline Srpske Lazar. Izvolite. Monahinja Angelina Srpskaja. Bivša i buduća. Živelo Kosovo, živela Srbija. Pomaže Bog, draga braćo i sestre Srbi, po vas celoj kugli zemaljskoj, sa centra sveta, s ekvatora i meridijana, iz teme Gane, Zapadna Afrika. Pozdravljam vas sve, prizivajući vas da se otrgnete iz sve uspavajućeg sna, iz lakomislenosti našoj, iz aljkavoj angažanosti i lenstrovanja našeg oko svebitno za sve nas pitanja Kosova i Metohija. Hitrosti iluminatskaja probaju danas, dragi moji, da programiraju srpski narod, da bismo mi sami uništili sebe i svoje nacionalno biće. Tada su uspeli tek kada ovo učine. Inače nemaju šansu, ni pravo, ni legitimnost. Ustanite Srbi, stratilati Hristovi, vojskovođe Božije, narode srpski. Jer mi treba da smo svesni njihovi štosova, kao što je i među pročem Ahtisarijev plan. Jesmo mi nastojčivi narod na svetu, samo što su vragovi uspeli u prevelikoj meri danas da prevare mnoštvo iz nas. A naše je da probudimo sve ostale da osvanu, da se osveste, da se otrgnu iz sna, da se prosvete i da se vraćaju korenu svojemu, sržu svome, biti sa njim svome sve stvarnim i značajnim. To je misija naša sa ovim bitnim saborom o srpskom nacionalnom pitanju što se tiče Kosova i Metohija. Što se tiče svih nas, kao pravoslavnih hrišćana, Srba pravi, Božja bića, preobražena lica. Pazimo dobro, dragi moji, i ne varajmo se nipošto. Šta će nama Ahtisarijev plan plus, kad je on za nas veliki minus? Zašto će nam samo takvo razmišljanje da spasemo samo severno Kosovo, a da zanemarimo svo ostalo? Bože, sačuvaj. Jer tu je pažnja Slobodnja jedino tu i time programiraju sve da se bave samo sa pitanjem severnog Kosova, a ne vas celo Kosova sveto. Tako bi postepeno, braćo i sestre, uzeli sve što je iskonsko i legitimno srpsko, da postepeno iščupaju najvrlije sveto naš srpsko pravoslavlje, da postepeno muvaju i koračaju po svim teritorijama srpskim, što im je plan stvarni i kovertni. A ja kažem, koji šiša, koji je ih pozvao, nemaju pravo Bogu otpadnici nama diktirati bilo šta, jer nije im dato. To je ono što ih boli, braćo i sestre, i to će ih boleti večno. Prema tome, samo izmišljaju i vrše pusti pritisak, nadajući se nad svim nadama da ćemo upasti
toj zamki i jami toj njihovoj. Da prihvatamo koju kakvu ideju njinu. Na tome bi se onda oni zakačili stvarno, da se vuku dalje po toj kuki. A sada pravo da vam kažem, samo mate praznu slamu, pričaju pustu priču, brbljaju i suviše i izmišljaju do besvesti. Pre svega, dragi moji, da postavimo mi pitanje, ko je taj Ahtisari i koga je poslao? Jer pre nego što primamo bilo čiji savjet, treba da sagledavamo dobro ko je to u stvari. Ahtisari, dragi moji, je niko drugi do Illuminatus, nama postavljen da nam uništi i vladu srpsku i srpsku pravoslavnu veru ujedno. To jest i politika i religija uzajamno. Isto kao Fulbright pre njega, Adama Weissachta, Alestera Crowleya, Roberta McNamara, Huberta Humphreyja, Zbigniewa Brzezinskija i Henry Kissingera i drugi ideolozi iluminatski. To su, braćo i sestre, ideolozi po Sotonu i vrlo perfidno dejstvuju. Njihov je tajni plan jednosvetske konspiracije da unište i vlade i religije na kojem su postavljeni da služe. A Ahtisari njihov je postavljen za kosovsko pitanje. S njihove strane, sa strane Iluminata, ne sa Lazara. Njihovo je, a i to valjda znate, da posjeduju vas celu mediju također, da kontroliraju kako valja misliti. Inače, kao vojagi, nismo u toku. Ali velite, to već znate. Okej. Pa ako znate, otrgnite se onda, ljudi Boži i sestre Srpkinje, iskrozirajte vi da su vas već programirali. Prekrasni moji, jer čim čujete da vi sami počeste da pričate dostojno o planu nekog Ahtisarija, muškog Mataharija, već ste zaobišli pitanja Kosova celo. I to je ono upravo što oni žele. Da progutate tu knedlu, taj otrov, da ulazite u vodu večne pogibije naše sve nacionalne. Vidite li vi tu krajnu perfidnost njihovu? Jer čim ko počinje da diskutuje ahtisarijski plan, da li je za ili protiv, nije bitno, odmah se podrazumeva da je nezavisnost Kosova svršen čin, a nije. Neka se zna. Kao da je to Bog blagoslovio. Kao da je sveti car Lazar to aminovao, porekao i povukao zakletva svoga, strašnoga i još uvek dejstvujućega. Ali proričem vam danas, na Saboru Srpskom, još je na snazi ta zakletva cara Lazara, neka se zna. I vrlo je aktualna svodnja. Trajnja je i neopozivo. Kažem vam svima danas po vas celom svetu, posle 7 vekova, da su car Lazar i Miloš Obilić znali su šta nameravaju za nas dušmani, za nas i sve buduće generacije naše. Upravo je zato nas sve držao dužnim i odgovornim da nas štitio i držao. Ali vidi, molim te, svi govorahu danaske da je plan kvinca NATO Amerika
finalan plan. Ma kakvi! Kao da imaju oni posljednju reč iznad Boga Trijedinoga, iznad svetog nam cara Lazara, koji je prvi govorio. Kao da je zarezana na Đurđevim stubovima srpskim i svesrpskim. Kao da je njima dato da iskroje balkansku kartu kada nemaju blage veze s time, niti pravo ikakvo, niti legitimnost zakonsku, niti blagoslov od Boga, niti namera dobra, niti mudrosti božanstvenu, niti iole dobrote, niti milosrđe imalo, niti bilo čega vrlinskoga. Pa što da ih slušamo i što da ih šišamo? Neka se oni povinjavaju Bogu i narodu Božjemu. To je pravo dejstvovanje. To Bog hoće da vidi od nas. To zahteva i trebuje od svakog Srbina, hrišćanina, pravoslavca danas je. Svo ostalo, braćo i sestre, je tandra mandara i sušna besmislica. Ali to ne znamo. Mislimo da je ovo samo neka elokventna priča, neke neznačajne ženskice koje kakve sa zapada ili Afrike. A ne shvatamo, ne dopiramo, ne slutimo i ne prozremo miropomazanje njeno, reči njene sviše Bogom date, mudrosti njene dato od Boga živoga, jer vera nam fali najviše. To nam je, braćo i sestre, najveći problem vaistinu, što vere stvarne nemamo i ne poznajemo tajne Božije, formule njegove, zahteve njegove, miropomazanje naše sopstvene, ali danas ćemo to ispraviti vaistinu. Jer kažem vam, nije do vlade Srbije, niti do lže patrijarha ovog vatikanskog i balkanskog, nego to stoji do nas. Mi svi ovdje danas rešavamo kosovskog pitanja vaistinu. Ukoliko je Bog u nama, ukoliko nosimo Hrista u srcu svome, ukoliko smo zaista kršteni, zapečatavši veru svoju čvrstu, jaku i beskompromisnu, Duhom Svetim, u čistjejšem srcem, ukoliko se mi duboko i iskreno molimo Bogu svome i Bogu našemu. Jer pravo da vam kažem, pričamo suviše. Pričamo vazda. Psujemo nemilice, izgazimo svoju sopstvenu veru i zakletvu cara Lazara Svetoga. I to učini smo sa samog svetinja svetinja, tako da neprijatelji nisu nama neprijatelji više nego što smo mi sami sebi. Ali to ćemo ispraviti danas je. To vaistinu. Dakle, recite meni, o narode Božji, koji ovo već sve zna, jel te? Kakvi da spasemo samo severno Kosovo, a ostalo da zanemarimo? Recite vi meni i Bogu svome i caru Lazaru koji sve sluša danas, koji sve prati danas, koji drži nas odgovornim do današnjeg dana i do kraja veka i sveta. Recite vi meni sada kako zanemari smo mi za Kosovo sveto i Kosovo
Lazarem svojim, svesrpskim i kosovskim. Ko to kaže, ko to laže, da treba da predamo naše najvrlije svetinje teroristima, banditima, muslimanima i paganima, krvoždernim, bestijalnim, najtežim, gnusnim kriminalcima, bestidnim i ukorenjenim, koji Srbin može da se pomiri sa tim, taj Srbin nije. Ko ga ubeđuje da treba ovo sve ostaviti onako kako jeste? I da li jeste? Ja kažem da nije. Jer vera moja to deklariše, proriče i voskliče po celom svetu, uprkos svi zakulisni sila stinka. Izvinite, kvinca. Govore da treba da ispoštujemo neki teritorijalni integritet nekog nezavisnog Kosova. Molim, a moja že vera kaže da oni treba da gledaju svoja posla, da se bave sa svojom bogootpadništvom i ništavnošću na svome terenu, jer je meni i svakom Srbinu car Lazar već komandovao i dao zavet, amanet i zakletvu i to treba da ispoštujemo. Srpskog pravoslavnog integriteta na Kosovu do poslednjeg. Amin, amin, amin. Bože daj. Jer, braćo i sestre, ovo je za sve nas kolevka svesrpskog i samosrpskog svetog nam Kosova. Nije Kosovo samo neko geografsko područje, samo neka izmišljena crtana i precrtana kartica, nevažna i apstraktna. Da prosvećujem ja sve te Rembrandtove neurotične. Naše su granice već davno nacrtane krvlju naših svetih mučenika, vitezova, stratilata i arhistratilata, punih 7 vekova. I samim našim prekrasnim srpskim manastirima i crkvama svetim iz davnine, još sa Pečkom patrijaršijom srpskom. I Gospod nam obeća da vrata paklena neće ih nadvladati, jer na ovom kamenu sazidat ću crkvu svoju, rekoše Gospod, i sazidao ga je pre svega na Kosovu. A mi smo čuvari naše Hristove iskonske crkve pravoslavne na sušnoj radosti Boga trijedinoga i sabora srpskoga na nebesima. Pa puno se peckaju oni crtajući, prekrižeći, crtajući nanovo kartu Kosova, kao da su neki Rembrandtovi pobogu. Kad su psihopati s obsesijom i teškom neurozom, u silnoj samoobmani, u sotona svoga, koji misle, stvarno misle, da su oni ti koji regulišu kako će pasti kockice na Balkanu nacionalne. A ja vam kažem, satrču ih. I Bog Gospod naš Isus Hristos jasno kaže, deklariše i obeća, a i moja vera sušna i stvarna potvrđuje, ko padne na ovaj kamen razbit će se, a na koga on padne satrče ga. Saslušajte sada, Srbi vas celog sveta, jer reče Gospod i
sada razumite o čemu je pričao, jer je govorio u pričama da bi ga mi razumeli i oni slepi ostali oko ovih svetih tajana i realnosti stvarni. Zar niste nikada čitali u pismu kamen koji odbacit će zidari, a mi smo taj kamen, jer zarobljeni, a ne slobodni zidari, nas odbacahu. I šta beše? On je postao glava od ugla, voskliče Gospod. To bi od Gospoda i divno je u vašim očima. Pa šta će nam po Bogu u Evropskoj uniji prokletoj? Obelodanjuje nam ovo Gospod naš Isus Hristos, koga mi služimo, dok oni služe nižem vlašću, Antihristu lažnom i Sotonu najvrlijeg oca laži. A ja govorim istinu, prema tome što se bakćete sa njihovim lažima, odgovorit ću vam, programirali su vas, ali to ćemo danas ispraviti. Ispravit ćemo mi to danas, zahvaljujući Božjeg priziva, proroštva i proviđenja. Slava mu i hvala. Neka je sav moj napor, trud i život na spas srpskog naroda za navek i vo vijeki. Amin. Braćo i sestre, Kosovo je badeni bastion svetog pravoslavlja, a mi smo sidro sveta, kamen u gaoni, s verom pravom i prednaznačenjem svebitnim i globalnim, s iskonskim vrednostima i svetim vrlinama. Izabrani narod Božji u Novom Zavetu, u geopolitičkom, strategijskom, vrućom, ognjenom, sveognjenom tačku na kugli ovoj zemaljskoj. Zato se ovo nama dešava. Mi, braćo i sestre, rešavamo kosovsko pitanje verom svojom slušnom, ne lažima, idejima, opcijama i resonovanim kartinama njinim. Zato se kvinca okomila oko nas ko čudovišna ptica grabljivica na steroidima, drogama i s tuđim svojim svakojakim bogovima. Ali Gospod nam ponavlja aki i paki, ne bojite se, ibo ja sam s vama do svršetka veka i sveta. Amin, amin, amin. Dalje Gospod kaže, i sad razumite pravilno i nemojmo lakomisleno saslušati, nego skrozirajmo načisto ove bitne reči Gospodnje, jer on ne priča ništa olako. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje. Od koga? Od njih. I da će se narodu koji njegove rodove donosi. To jest, braćo i sestre, da će se nama nazad. Ako samo dejstvujemo po veri svojoj sušnoj, stvarnoj, živoj i ognjenoj. Ali to ćemo danas priobresti u ovom posljednjem času, posljednjem vremenu, kao nekada razbojnik na krstu, pored Gospoda našega Isusa Hrista, na samoj smrti, u muci i panici, u krvlju svome kršten, kao mi danas na Kosovu svetom. U posljednjem dahu, potezu, kajanjem i ispovedanjem i odmah je ploda zarodio. Jer Gospod ga izbavi, kao što će i nas, ako se samo obratimo njemu, a to ne uradismo.
prosvetitelja i mučenika. Toliko ima smo masona i agenata unedrenih u hijerarhiji još tada. Vidi ti, molim te. Pa su nam episkopi iskompromitirani. Nisu, braćo i sestre, birani Duhom Svetim, već ubom žebivšim. Neka se zna, zato vam nisu oni pomogli ništa u sačuvanju svetog pravoslavlja, niti im je dato. Jer ne nose oni tu veru u srcima svojim, nego su je odavno prodali. Ali, braćo i sestre, ja postojim i stojim na razmaku u centru sveta s molitvom silnjejšim za Kosovo sveto i srpskog pravoslavlja. Na današnjim danom i sve dane života moga, Gospode blagoslovi, Gospode zaštiti, Gospode izbavi, Gospode pomiluj. I ja vama kažem, braćo i sestre, da ćemo mi ostati pravoverni hrišćani do kraja veka i sveta. Amin. Uprkos njih i svih tajnih dejstvujućih planova njihovih već odavno početih, neće uspjeti, dragi vi moji. Nisu, braćo i sestre, oni molitvenici i duhovnici, nego masoni i agenti. Ja vama kažem. Nisu oni, braćo i sestre, čedni i devstveni, oni monasi, nego razvratni su pederi. Nisu oni, braćo i sestre, darežljivi, nego su lopovi. Ne stoje oni u istini, nego u laži. Nisu to čuvari i pastiri, braćo i sestre moji, nego izdajnici vatikanski. Nisu oni mudri i vrlinski, nego gnusni i gadni. Ne obraćaju se oni Bogu, nego papu svome, ložu svome i sotonu svome. Bože, sačuvaj i zakloni. Ne znaju oni silu časnoga krsta, jer više veruju u pušku za podršku. Ne vrše oni bdeniju sa suzama u tihoj usamljenoj molitvi za srpskoga naroda svetoga, jer su suviše zauzeti, silujući monahinje mile, iskušenice moje, nežne device, svete i popadije blage. Bože, sačuvaj i zakloni. Prizivam na njih kaznu Božju pred očima svih Srba po vascelom svetu, počeši sa Georgijem Groznim, Pavlom Tuzlanskim, Pahomijem Strašnim, pa svima redom. Ne prosvećuju oni bogoslove i teologe, braćo i sestre, niti primaju prave kadrove danas, niti ih promovišu, nego ih iskaleću i siluju, ugrožavaju i maltretiraju još iz učionicama. A sveštenici se samo boje da ne izgube mantiju svoju. Mancija, sećam se nje, garderoba svih fariseja od Vajkada, najamnika i Vukova u
ovčji kožijoj. Al baš me briga, nađoh ja zastavu srpsku da nosim u bilo koja doba, bilo gde na svetu. Zahvaljujem se ja, Bogu trijedinome. Gospod nam je rekao, dragi vi moji, čuvajte se od književnika koji hoće da idu u dugačkim haljinama, a ja u mini suknicama, i traže da im se klanja po ulicama i prvih mesta po zbornicama i začelja na gozbama. Sjetite se šta je bilo s Izraelcima u Starom Zavetu, kada su prihvatili tuđu veru pagansku i tuđih lažnih bogova i nisu raskopali oltare njihove kako im je Gospod komandovao. Zato im je Gospod rekao, zato i ja rekao, neću ih odagnati ispred vas, nego će vam biti kao trnje i bogovi njihovi bit će vam zamka. Braćo i sestre, jel vam jasno sada? Nismo isterali ovih skotova sa tronova svetoga Save i svetinja svetinja, novotarci i noslavni, papisti, jeretici, katolici i unedreni tajni kardinali, pa zato nam je ovo Bog ostavio, dao kao zamku. Tada narod podiže glas svoj i plaka. Mudri Izraelci, sve dejstvujući potez je to, a mi, Srbi, to ne učinimo. Zato nam Bog nije bio do sada na pomoći, ali danas ćemo to promijeniti. Sada, kada znamo. I kada su poginuli 22.000 Izraeljaca, sinovi Izraeljevi otidoše te plakaše pred Gospodom do večera. I kada opet 18.000 ljudi ginahu mačem, sav narod iziđoše i dođoše k domu Boga silnoga i plakaše. I stajaše onde pred Gospodom i postiše se onaj dan do večera. I prinoseše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Gospodom. Tako se, braćo i sestre, pobedi neprijatelja. Egipćana, Amalika, Giganata, Filistejca, Amonita i svakojaki čudovišta, bezbožni, nevozmožni. Prema tome, priče više nema. Svi Srbi po vas celom svetu, na kolenima sada, gde ste da ste? Da li ste u 5-zvezdni hotelu, u Cirihu ili u kafani u Amsterdamu? Da li ste na selu u Goraždi ili u Republici Srpskoj Svetoj? Da li ste u Kninu, našoj izgubljenoj i neizgubljenoj? Ili da li ste vi u Kanadi, u Sidneju, u Čikagu, u Hong Kongu? Gde ste da ste Srbi po vas celom svetu, na kolenima, na molitvu za svetog nam Kosovo i svetog pravoslavlja? Pomolimo se Gospodu.
Braćo i sestre, nisu vam rekli fariseji kako se pravilno treba pomoliti Bogu. To treba da je iskreno i od srca, iz dubine same duše. Ne kao fariseji dugačko se moliti i to na crkveno-slovenskom koji ne razumete. To ne dejstvuje, dragi moji, jer vi i sami znate, dremate za vreme molitve svete. Braćo i sestre, ispričat ću vam jednu vrlo bitnu tajnu da znate. Saslušajte me dobro sada. Mi u našoj crkvi učimo da treba da krstimo svoju djecu još dok su mali. To je u stvari, braćo i sestre, Bogu, Duhom Svetim našu veru, našeg primanja Hrista u srcu svome, a to ne uradismo. Kada je to dete poraslo, da li se kum brinuo o duši tog deteta? Ili kuma, ili majka, ili otac? Ne. Nisu. To ne rade. Ne bavimo se mi duhovnošću pravom, nego mi smatramo da samim činom krštenjem da smo spašeni, a nismo. Naše duhovne oči treba da su otvorene. Tek tada mi treba da pozovemo Hrista u srcu svome, jer Gospod stalno kuca, ali On je džentlmen, najveći. To vam ja kažem. Prema tome, mi treba njega da pozivamo u srcu našem. I to ćemo sada uraditi. I vidjet ćete posle toga, vi ćete postati nova tvar u Hrista, kako rekoše sveti nam apostol Pavle. Inače, braćo i sestre, nismo ni stvarni preporođeni hrišćani. Dakle, ako smo zato da primamo Hrista stvarno u srcu našem i da koračamo i da živimo hrišćanskim životom, znači treba da izučavamo Sveto pismo i da živimo po njemu. To nas čini hrišćane, braćo i sestre, a ne pohađanjem u crkvu nedeljom ili tek da upalimo sveće kad prolazimo po koji manastir. Ne. Hrišćanstvo je način življenja. Dakle, hoću da svi vi Srbi zajedno pomolite se Bogu sa mnom. Ponavljajte Boga radi ove reči na vaše lično spasenje i na naše sveopšte spasenje. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, znam da si došao da spaseš mene grešnu. Zahvaljujem ti se od sveg srca. Znam da je Bog Otac tebe poslao i da si ti učinio po volji njegovoj svesvetoj. Znam da si otišao da bi nam poslao i Duha Svetoga koji je stalno sa nama, da nas uputi, da nas prosveći i da nas uteši. Zahvaljujemo ti se, Gospodi, i primamo te u srcu svojim. Dođi i prebivaj u mene. Nauči me stazama tvojim, naredbama tvojim. Hoću da spasim dušu svoju i znam da je to jedino moguće kroz tebe. Hvala ti, Gospode, za sve što si učinio, za to što si preuzeo na sebe grehove moje sve naše grehove do kraja veka i sveta, što si preuzeo na sebe taj preveliki teret i što si bio okovan na krstu, primajući prokletstvo za nas, umjesto nas,
što si otišao u adu preishodnju, nas radi, da nas iskupljuješ i izbaviš. Zahvaljujemo ti se, Gospoda, za sve to i oprosti što te nismo prizivali da uđeš u srcu našem pre. Nisu nas pravilno naučili. Oprosti, Bože, ispravi stazove naše. Izbavi nas od dušmana sa svih strana, Gospodi. Očisti nam crkvu svoju. Izbavi, pomiluj, prosveti i pomozi. Isceli i obnovi. Gospode, primamo te svesrdno. Amin, amin, amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha zahvaljujemo ti se ovog svebitnog dana. I spasi nam Kosovo, vrati nam Kosovo, vrati nam Svetinje, manastire, Gračanica, Sokolica, Sveti Arhangeli, Sveta Trojica, Visoki Dečani. Vrati nam narod, vrati nam ognjište, vrati nam kuće, vrati nam sela, vrati nam brda, vrati nam dvorište, vrati nam Kosovo sveto. Gospode, oprosti sve naše grehove u ime svekolikog srpskog naroda. Oprosti, Bože, i sada trebujem od svih Srbi vas celog sveta i obećajmo sada Gospodu Bogu da više ni jedan jedini Srbi nije više psovao Boga, Majku Božiju, svetitelje naše, ni jedan Srbin. Inače, prokleti smo i zato smo primali prokletstvo. Zato nam Bog nije bio na pomoći, jer onako kako mi ispovedamo veru svoju, tako će nam biti. I sad vi setite šta ste vi izgovorili i kajte se za to. Ni jednom više, da ni jedan Srbin, da nisam čula da izgovorite takve strašne psovke. I ako čujete bilo koga da tako izgovori, odmah ih obelodani, odmah ih izobliči, odmah ih nastavi, odmah ih ispravi. I tako će Gospod da nam pomogne. Svi mi da postimo, ali da postimo uz molitvu. Napisat ću ja molitvu da nam Gospod vrati Kosovo sveto i predat ću to u svetu. Pa primajte to, oštampajte to, pročitajte to sa suzama. Iz dubine duše svoje shvatite koje je vreme, braćo i sestre, u svetu, u dijaspori, u Šumadiji, u Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji, u srcu Srbije i po vas celom svetu. Držimo se Gospoda, živimo hrišćanskim životom. Ne budimo mi fariseji sa dugačkim mantijama, a puste duše. Ljubim vas sve, molim se za vas sve. Jedva čekam da vam se vratim, ali s vama sam duhom sada i za navek i sve vekove vekova, kao i Gospod. Neka vas Gospod uteši, neka vas Gospod isceli, neka vas Gospod podrži, neka vas Gospod ukrepi, neka vam Gospod pomogne
Amin. Oh